Sen Cihan'la birlikte oldun. Ecmel! Bunu sen yaptın. Oğlum benim yanımda kalacak. İnsan evladını alıp Ecmel'e götürmez. O çocuğu o kirli hesaba alet edenin babalığı da yok, vicdanı da. İçimde öyle güzel bir yerde ki her şeyi unutturuyor. Aynı ihtiyar. Kesin Zerrin'e gidiyor bu. Zerrini bulmadan kimseye rahat mı bırakmam. Böyle olmaz Zerrin, hadi hastaneye gidelim. Demir? Dragi gledaoci, izvinjavam se što kasnim s najavom, ali ova epizoda vrijedila je čekanja. U novoj epizodi serije Uzak Šehira uzbuđenje dostiže vrhunac, kada Boran sazna da su Džihan i Alja proveli noć u hotelu, ljubomora i bijest preplaviće ga u isto vrijeme. Boran nikada neće prihvatiti da je izgubio Alju. Njegov plan je jasan, uzeti Deniza od Džihana i odvesti ga sa sobom. Ali Džihan neće dozvoliti da se dijete koristi kao sredstvo nečije ambicije. Učinit će sve da Deniz ostane uz Alju i na kraju će uspjeti da ga izvuče iz Boranovih ruku. Ovaj poraz Borana gura u nove, opasnije planove. U uvjerenju da još uvijek može ponovo osvojiti Alju i sina, Boran odlučuje da sklopi savez s Ečmelom. Ali postoji istina koju Boran ne zna. Alja i Džihan su kroz teške borbe u prošlosti svoju ljubav pretvorili u nepobjedivu snagu. S druge strane, Ipek ne može se odreći ljubavi prema Kaji. Saznaši gdje se Zerrin krije, tu informaciju prenosi Demiru. Demir kreće u akciju. Njegov cilj je jasan, uzeti Zerrin od Kaje. Dok se Zerrin bori s bolovima, Kaja je želi odvesti u bolnicu, ali Demir mu popriječi put. Napetost između Demira, Zerrin i Kaje raste do pucanja. Vrlo je moguće da će posljednja scena epizode potpuno šokirati gledaoce. Napad na Kaju ili ozbiljna opasnost po Zerrin. Sadakat, saznaši da je Zerrin trudna s Kajinim djetetom, na izgled ostaje smirena. Vjeruje se da će beba biti dječak. Do poroda će se prema Zerrin ponašati dobro, ali nakon toga njeno pravo lice ponovo izlazi na vidjelo. Ova epizoda donosi sukobe, tajne i odluke koji će sve promijeniti. Vidimo se u narednom analitičkom videu. Doviđenja!